Placement hero sai sinbat te snap ha kitu ki bukwa wan apply nam ta kine ki post ki balaj po meklia secretariat apo ka department juga secretariat administration department nasarat te gede class 6 pass baro don personal interview don metang ka exam rapi pass philayo ya ka kam pus ru ibun ma ki don hadu santali ki jat pus bat ki vacancy kemudian kam ki bala ki don hadu shispa san polai total no shispa san polai total ten dala ya phia laka jong kategori te ki don laka jong te sampai yang tu ki don laka jong ki pus te don ka pion cleaner sweeper chokidar bat mali te ka babun pun pus tam ka dai jong ka pus pion yakine baro la ban apply online mo omla are offline online baik yakine baro pha apply online but ka last date nam ta kane kadai khat phra tarik jong ubanai September te itu ki bukwa wan tip ne makane speech ki video hadu ka bakot mo wat nom comment wat nom kali swam pada page ki video an batai bha ben pabin yagi detail ki bron kam num dadon than ye kane man batai teman batai bha pin tip bha ki kita ki balai ta ya kane la da penmin adu khat new tarik mtau banai te ndre po website kampat don te phap up swa kumba arsni ne lice ngi ba kan long ban apply mo mar class date kre September te ka sim porbet dan teng tang sni dan teng sta yo ru kampat mi re po website te gibun ki bala shu ong no ba thok kum tam ta kam der ki ba thok ka de ba shisha to kadon kapus pion ngan poit bikir kum gane te sampai lang barang neru kapus pion jingsha ki fresh vacancy ki bala ki don shispa khat pratali te ki atlang bat ki vacancy ki ne ki ba barim bat ki barim nru tali te baro ki wanno shispa ar pho sau tali no te hang ne kan wanno jonga ur khat nyo tali ur khat nyo tali include with one post for PWD te mot khan nyo mat ka de post PWD sau pratali jong khasi bat artali ki post jong ki PWD bat artali ki post jong ki sports person mot sau tali ki post la piano satu mo aram ta PWD aram ta ki sports person mot nang tes tang sau tali ta ngaru de sau penyo artali nam ta PWD bat artali nam ta ki sports person to ada bang dan nam taki OST and SC category indrotali kawai nagam taki PWD locomotor one arm affected OA or one leg affected tu kada mention mo itu bala ban yo markidon gibun mamo PWD kat kung basif kiri jongki total baro orang shispa kat pratali tekine ngi jong gi balong gi barem pus barem khasijen dan sautali balan dan garu dan kawai dan OST SC dan kawai te kite kin hirlang on hapo te total lang na baro kalong shispa ar sautali kemut ba jong khasijen tia kan long no san pho ar tali jong khasijen tia mo so phra berkite ar sautali no san pho ar tali te pe ba ko bun pus tam ka de jong ka pus pion no te phila ban apply baro na phila ban apply tang ka wei te kibala apply baro lada andala yo ya ka pus lada phio lang baro pin kinam ai choice shu ya phi ba pin jit ma phi kin jit no maki kat baki IAP phap accept be ya kata post mo ada betul pagarul hang ne dengan puli pendap chuang sampai hidup kot ma to cleaner kadon ka post obat mai ke balaj ke khat artali te gibarem kidon kumbah santali mut ba ki ba khlamyo pendap ha ka last recruitment ki wan ra no manta to dengan pe chuan agane ke bat mai fresh UR on artali dan khasijentia don santali bat kawai ka post nam taki sports person dan garu sautali kawai ka post nam taki sports person dan order STSC kawai barolong khatar te ka post barim ki balaj jong khasi kawai open be baro jong garu laitali nakilai tali kawai nam taka post PWD jong ki PD partially deaf ada mention mo nam ta kita ka post balaj OSTSC kawai ki atlang ong ne khasi kan long no nru tali te garu long no sau san ru nyu tali OST long no ar tali ta kan total lang baro khat nyu tali to phila na pai lang bat pion bat
cleaner ro tawan saka sweeper kamduna karon ndriu tali kawai you are lai tali khasjanja ar tali garo dan was chukidar datang lai tali kawai you are kawai khasjanja kawai garo dan wan samali lai tali kawai you are kawai khasjanja kawai garo ta kini baru total long shispa san fly tali ta ka shong happy pila pikwa apply ya ka post ayu pikwa apply tang ka pion ne pi apply lang baro ka shong happy tang ma kador kayat bila kajong tadi mentah kampat thok re la bandai san pho kawai la bandai shispa tela dai san pho kawai matlab apply san tali san ar spa san pho mentah kan kador kayat la kajong kini bro apply online ne ta kasnem bala apan apply ka dai bej khat pra hadu lai punyo snem include lang bat tela sim lang bar ka age relaxation kalau mai khat pra hadu lai punyo ki bala ban apply namta kini ki post theo apply online tenam ta kini kan mau omdon personal interview re kin page na ka exam ga jong phi kila da bai hang ne ba shispa mark ka exam ta kelas date kedai khat pra tarik jom nai September arja penriu mau khai kata ki exam center phnyo bai kumba long ka MPSC phnyo bai kamtai Shillong Tura Juai nong ston anong po la don tama Shillong Tura Juai nong ston nong po ne baro kin don bai te phya ban jit ya kata ka center sin la jit phim la chu ban shin mau ba te kadipen pada bai gini center kom ka nong ston ke Juai bar ka nong po lada kiduna kandidat am kinom ai shu ha kitu center kira becha Shillong no laduna kandidat lada pun te kin bu bai ta kamaks kadai shispa mak kata kalong namta ka general english san phomak bat namta ka general awareness san phomak kalong shikenta te namta ki pludi kalong shikenta siteng omdon negative marking re there will be no interview mau namta bai bela qualify bai mau dalam tak itu juga apply baru ke post te ka committee kan sa shim ya karai banjit ya kanu kan IP ke post club na IP on club na IP gitu we mo la rapi bon teli nam kena ben mi bon kerteng su mut pa ta kan mau ba nam tak ini pia ban apply online po ka website mekhlia.gov.in kumba pia apply kam MPSC kumba pia apply kinu ro ka ju website na sabuk ka link hapo description tang ba minta kampat long re mau Haban select by jongka Secretariat Administration Department SAD kenapa man check ba phep check am katu hangno ka department phep check kata ma te sakan mau bhai kata post baro kide shispa san fly teli pass class 6 kasnem khat prah du lai punyo lawan apply kam marks namta examination kolong shispa mark sanpo English sanpo general awareness te it's up to you bet mdon negative marking re te you bem te la don gitu gi sports person ki bala hap hapo ka kategori jong sports person jong mekhlia ba phin la ban yo kam em phila ban apply ni kine pidon chance ba tama phep qualify ba demo ta atrai tang kat nehi phila shai nam ta kini post tang ba menta pai mo khan yo tering om snai video ngap mi khat pra te kemut ba lada kampat don re phya benai up asngi lesngi hapo ka website mo kan sami ngan sa pentip ru phila ban follow ya ka WhatsApp channel ka jonga ngan bu QR code ang nei la ngan bu ka link hapo description ru te phila ban follow ka WhatsApp channel ngan sa update hang tu lada kal along ban apply namta kini ki post ban ladon ki bakwa ban pha era ban apply ru ini ki post ngan sa ayu number hapo ka WhatsApp channel namta kitu ki bakwa ban pha era anda kal along ban era ban apply te tanggini jemptip khulisbun